Wyth da gan Harlyn, dyma Bowen. Eisiau cymorth, mae Walters wedi cyrraedd o'r cefen. Spittle ar peniad peryglus i gyfeiriad Jones ar ergyd. Cyfle arall y tro mae Liam Thomas. Spittle yn clirio, Bala'n dianc. A cyfle gorau'r gêm hyd yn hyn. Yn disgyn i drad celfydd Chris Jones. Yr ergyd yn gadarn, ond yr ergyd yn syth. A Tibbets yn y gôl. Venables yn parhau. Wedi gweld Robles yn rhedeg y bel na iddi lwybr e. Louis Robles yn erbyn. Idzi ar ergyd yn Llydan. Gwych o basga yn Venables yn rhyddhau'r blaenwr. A Robles un am un yn erbyn Idzi ar ergyd yn Llydan. Cyfle golau'r Bala yn sicr. Henry Jones yn manteisio ac yn gyrru drwy'r canol. Mae Robles a Venables yn cefnogi. Dyma Venables i lwybr. Jones ar ergyd. Gwych gan Idzi. Caerfyrddin i ddianc efalle. Yr ergyd nôl yn Llydan gan Burke. Ond y clod yn sicr yn mynd i Lee Idzi. Symudiad ola ar hanner cynta, mae rhywun yn tybio. Henry Jones i'r canol, mae'n beryglus. Smith. Dan bwysau gan Vincent. Yn trio troi y creu lle. I ryddhau Henry Jones ar y chwyth. Cyrmanu hon i mewn ar peniad yn arbennig gan Robles. Yn eiliadau ola yr hanner cynta. Robles yn sgori ail yn erbyn Caerfyrddin y tymor hyn. Henry Jones ar asgellwr yn crymannu honna ar blat i Robles. Caerfyrddin i ddianc gyda pêl hir. Ar asgell chwyth yma, Declan Carroll. Colli'r meddiant. Sermon ymlaen, mas o safle. Henry Jones i gladdu Caerfyrddin. Ail y Bala. A Henry Jones sydd yn rhwydo. Ei seithfed o'r tymor. Camsyniad yn y cefen gan Caerfyrddin a'r Bala'n manteision syth arni. Venables. Jones o'i flaen e. Wedi trio lledaenu hon a mae wedi gwneud yn wych at Mendes. Digon o gymorth. Mendes at Hayes yn erbyn y golwr. Idzi ar erfediad. Mae'n cwmpo i Henry Jones. Ei ail o'r prynhawn. Trydydd y Bala, triphwynt yn saff. Y Bala'n gwrthymosod. Ac yn hollti am ddiffyn Caerfyrddin am y drydydd waith. Fuddugoliaeth yn ddiogel. Vincent. Wedi trio newid cyfeiriad y chwarae honna'n bil beryglus iawn. Mae Henry Jones wedi gafel yn ddi. Jones ar ei hat-trick yn erbyn y golwr. Yn gosod i Llydan. Cyfle i reddi'r gŵr ifanc i ddathlu. A bron iddo wneud mewn steil. Colin Caton, 3 points, 3 goals away from home. It's a good day's work, isn't it? Yeah, we've performed really well. I can't ask any more of the lads today. Absolutely tremendous, the press and the commitment of them travelling down here today, and a great performance. One of the best performances since I've been at the club. Chris O'Leary, a tough game today. They seem to be a bit too much for you in some areas, particularly in the second half. Yeah, I think, look, it's a fair result at the end of the day. I mean, they deserve the win. I think it was just a bit more of a realisation of where we are as a team, which is a sort of new, you know, coming into it, and you see where the league table is. But certain things we did 2 weeks ago, it was a bit disappointed we didn't follow up on that. You know, there's certain aspects of our game, but then when we did try to play and we played through it, we looked okay. Yeah, there's a lot of passing the ball from the back, a different style, particularly what we're used to at Caerfyrddin Town. Is that what we should be expecting now from Caerfyrddin? Yeah, well, I don't want them just to lump the ball forward. That's not the way I am, and not the way my teams play. You know, I want them to play, but in the right way, in the right moments, and that's work in progress. I mean, like I said, it was 2 weeks now since I came in, and you only get them once a week, and it's difficult, but it's something which I think they're good enough to do. It's what I expect. They know that. It was made clear to them at the first meeting we had. And at times, you know, they did okay, but it's a different. No, I'm asking them to do something which is totally different for them while they're at the bottom of the league. So it's not easy, but you know, they take it on board slowly.